President Cyril Ramaphosa u ri mikanerisano ya mpimanyeto wa timali ya haya emahlweni ka mfumo. Vumbhoni byi komba leswaku swiviko swa Kelly Smith mayelana ku nyamalala ka n'wana wakwe Jocelyn a swi na ntiyiso. Kasi ka mitlangu bafana va fikile ePolokwane ku lulamisela ntlangu wa vona na Lesotho. Baka hina lawo emahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga, mina vito ni Matimokos Riperel. President Cyril Ramaphosa u ri mikanerisano yo hetelela mayelana xiviko xa mpimanyeto wa timali ya karhi ku ya emahlweni. Maphorisa Ramaphosa vulavula na vateki va mahungu hi nkarhi wa nhlengeletano ya tidyondzo ta tindzimule eJoni mixo wa namuntlha. Vhiki leri nga hundza, ndzawulo ya nkwama wa tiko va andlele mpimanyeto lowu nga ngetela xibalo xa nhundzu kumbe VAT hi 0.10 wa tiphesente lembe leri, naswona va ta ngetela hi nhlayo leyi fanaka lembe leri taka. Mavandla yo tala ya tipolitiki ku katsa na DA leri ku nga vandla ra vumbirhi ku kula eka mfumo wa nhlengelo veri va nge seketeli mpimanyeto lowu. Maveriveri ya leswaku ANC ri le ku vulavuleni na EFF ku kuma nseketelo wo pasisa mpimanyeto. Kambe Ramaphosa u ri va le ku vulavuleni na mavandla hinkwawo. The discussions on the budget are ongoing, they have started, and we are going to have a number of discussions across government with various political parties, because it is now in the hands of Parliament, and Parliament is the one that is going to be the arbiter. So let's leave that to parliamentarians. Fortunately, I'm not a parliamentarian, as you know, so they will deal with that. We are talking to everyone about the budget. So everyone who is represented in Parliament will be interacting and engaging on the budget issue. So it's as simple as all that. We're not only talking to one party. Kasi ya la tlhela Ramaphosa u tiyise mhaka ya leswaku muyimeri wa Afrika-Dzonga eAmerika Ibrahim Rasool u le ku vuyeni laha kaya, naswona u ta nyika xiviko xa leswaku i yini lexi nga endla ku ri a hlongoriwa eAmerika. Holobye bya matiko mambe eka hofisi ya President eAmerika Marco Rubio hi Ravuntlhanu u vule leswaku Rasool a nga ha laveki eAmerika, u n'wi hehla hi xihlawuhlawu. Ramaphosa u kombile maAfrika-Dzonga ku nga vileli ehenhleni ka mhaka leyi tanihi leswi va nga le ku kanerisaneni na vurhangeri bya Amerika. President u ri u ni ntshembo wa leswaku Amerika na Afrika-Dzonga va ta kota ku ololoxa vuxaka bya vona lebyi kombaka ku nyakapfala. We have noted the displeasure that has been expressed by the United States, particularly about the remarks he made, and we have noted that, and we will engage with them as we are already engaging with them. And engagement with them continues, and it's going to take a variety of forms. It's going to be through envoys, it's going to be through people either from the business community, labor, and a whole number of others also from government. Improving our relationship with the United States of America is a priority for us. They are our trading partner, second largest trading partner after China, and we will therefore seek, as we must, to ensure that our relations are on a good footing, which is one thing that we do with all countries in the world. President Ramaphosa wa Afrika-Dzonga na nhlangano wa matiko ya Europa va ni vonelo leri fanaka loko swi ta eka milawu ya UN leyi fambelanaka na milawu ya matiko ya misava. Mbulavulo lowu wu landzela endzhaku ka nhlengeletano ya SAEU leyi a yi khomeriwe eCape Town vhiki leri nga hundza. Ramaphosa u ri EU yi seketela Afrika-Dzonga eka ku rhurhela nhlangano wa G20. Holobye wa matiko mambe wa Zimbabwe Eamon Murira u ri i swa nkoka ku va tikonkulu Afrika ri pfuna ku herisa mintlhontlho leyi nga langutana na tiko ra DRC. Loko a vulavula ka nhlengeletano ya matiko ya SADC na EAC eHarare, Murira u ri vaaki va DRC va hanya ehansi ka xiyimo xo tika swinene. Loko swa ha te tano, holobye wa matiko mambe wa Kenya Dr. Musalia Mudavadi u ri minhlangano yo fana na SADC va ni vutihlamuleri bya ku pfuna ku tiyisa kurhula eDRC. We should never confusing winning physical armed battles with winning the war. The real war is against poverty and deprivation. Poverty and deprivation is exacerbated by physical armed battles.
which should stop for the progress of all African peoples. Poverty and deprivation is fought using knowledge, skills, and understanding amongst peoples. This is the war that Africa should be fighting, not a physical war. At this moment, let us just pause for a moment and ask ourselves whether factories that manufacture the bombs, guns, and bullets being used in Eastern DRC to scare and kill Africans are anywhere near this region. This calls for deep introspection into the role that we shall play in this meeting as this generation of Africans. How will history judge us? President Cyril Ramaphosa wa pfumela leswaku mfumo wu endle xihoxo naswona a va fanele va rhangise emahlweni nhluvukiso wa dyondzo ya tindzimulo 30 wa malembe lama nga hundza. Ramaphosa a vulavula eka nhlengeletano ya nhluvukiso wa tidyondzo ya tindzimulo eJoni namuntlha. Tinhlayo ti komba leswaku ku tlula 1.3 wa mamiliyoni ya vana a va le ku kumeni ka dyondzo. Kwantswa ka xiyenge swikolo swa tindzimulo swi sungurile, President Cyril Ramaphosa u ri kwantswa ka xiyenge a swi fanele swi endliwe 13 wa malembe lama nga hundza. Swilo swo hambanahambana va ri ku laveka ndlela yo letela tindzimulo leyi nga ta katsa misava hinkwayo no tlhela swikolo swa le hansi swi rhangisiwa emahlweni. Minister, you were saying we need to admit where we've made mistakes, and I'm the first in government to admit that we made a mistake. We should have started with early childhood development. Universal early childhood development should have started 30 years ago. That's what we should have done. Nhlengeletano yi tlhela yi khumba mhaka yo ku fanele ku tiyisisa leswaku vana hinkwavo va kuma tidyondzo ta kahle va ha ri tindzimulo. It will be universal in the sense that as soon as we have ECD centers that are registered, that are on our database, and we're able to support them with infrastructure, with curriculum, and all these other things. So this is why we are saying mass registration is going to be important. We're setting ourselves a very ambitious target of registering 10,000 ECD centers by the end of the year, and we want to expand that so that we can make sure that they are all operating from the same standard. Kambe swi le rivaleni leswaku ku na swiyimo swo tala swo tika leswi fanelaka ku cinciwa. Over 2.1 million children, 12,000 practitioners. So the challenge that we have in the practitioners is about the salaries increase, the infrastructures in the centers. Ndzawulo ya tidyondzo ta le hansi yi simeke pfhumba ra vana pili ku tisa leswaku ku tsarisiwa vana vo hlaya eswikolweni no tlhela ku hlohloteriwa swikolo swa tindzimulo leswaku swi tsarisiwa eka ndzawulo ya dyondzo. Ndzawulo yi tlhela yi tumbuluxa ku tsarisiwa swikolo swa 10 ra magidi swa tindzimulo lembe leri ntsena. Ndyangu wa le ka Thoka ehandle ka Polokwane eLimpopo va sale ni gome lerikulu endzhaku ko dlawa ka n'wana wa vona wa 14 wa malembe Ribotile Muloto. Mudyondzi loyi wa le ka grade 9 u tlhaveteriwile a lova hi tata wakwe loyi a nga riki wa xidzi hi nkarhi lowu wa n'wana wa gome exikolweni vhiki leri nga hundza. Muhehliwa Andrew Mihlapo a ri ekhoto ya Mankweng hi milandzu ya ku dlaya ni ku hisa nhundzu. Muloto a ambale junifomo laha swihehlo swi nge u tlhaviwe hi ndlela ya tihanyi hi tata wa yena. U lovile ekusuhi na xikolo xa le henhla xa Class Mutapo a ri mudyondzi wa ka grade 9. Vulavisisi bya maphorisa byi komba leswaku tata wa Muloto na mana wa yena va ve na timbolovo masikunyana ndzhaku. We were informed that there was a bit of tension between the mother and the guy went to the family to search for the mother. Unfortunately, he did not find the mother, and then at that stage he decided to go and look for the child at school, and he went to the school, and there he found the girl and stabbed her to death. Vandyangu va sale ni gome lerikulu hi rifu ra n'wana wa vona. It's very difficult for us, it's very difficult for everyone in the family, and particularly the mother who kept on crying. She is even still crying now. That's why she's not able to respond to some of the questions that we posed to her. She's still in shock. Ngwana o mtlhabile ka mogomolo re a ba khona gara ene wa re le bana ba rena ga ga dibiale bana ka counseling
bana bana ka cancel e serious le no ba tshoga le foroga ba ya sekolo ba tama ba tshoga le thaba ma ga ba tshaisha ko sekolo kwa ba tshoga so o bile kgatelelo go dimaga bana ba rena muhehliwa wa 44 wa malembe u langutene na milandzu yo dlaya no hisa a ri ekhoto ya Mankweng. Mhaka leyi hundziseriwe emahlweni leswaku muhehliwa endla xikombelo xa legal aid. Swirho swa muganga va lava leswaku khoto yi alelana na beyili. Nhlayo ya vanhu a va yimbelela ehandle ka khoto. Re kopane mo today go to lwantsha lo demonstrate go bontsha re against gore molai a kry bail. Ntengo wu hundziseriwe eka vhiki leri taka hi Musumbunuku ekhoto ya Mankweng. Namuntlha khotokulu ya Western Cape yi twile ku kanetana swiviko swa Kelly Smith mayelana na ku nyamalala ka n'wana wakwe Jocelyn Smith. Leswi hume hi nkarhi wa vumbhoni bya sesi wakwe Michaela Daniels loyi a nga phorisa leri tirhaka eUppington. Kelly Smith, Jacqueline Apollis na Stevino van Ryn va karhi ku tengisiwa hi milandzu ya ku tlhakisa no ku xavisa n'wana. Michaela Daniels u ranga vulavula na Kelly hi riqingho tanihileswi Kelly a tshamela ku cinca nomboro yakwe ya riqingho. Kambe u ri hi siku ra 19 ra N'wendzamhala 2023 u kume hungu eka Facebook kusuka eka Kelly laha a nga vula leswaku u n'wi pfuxela. Daniels u ri lembe leri nga hela hi siku ra 5 ra Sunguti Kelly u rhumele message eka Facebook a kombela nomboro ya manana wa yena. A swi tekanga nkarhi Jocelyn a nyamalala hi siku ra 19 ra Nyenyenyana lembe leri nga hela. Ek vra toe Kelly, I will ask Kelly, wie is die boyfriend se vriende? And then I ask Kelly, who is the boyfriend's friends? Wat daar was op daardie dag? That was there on that day. By wie het sy gaan werk? And where did she go to work? Or for whom? Hoe laat het sy huis toe gekom? What time did she come back home? Waar was Lequin die maandag? And where was Lequin that Monday? En hoekom het sy nie vir Jocelyn skool toe gestuur het? And why did she not send Jocelyn to school? Sy het vir my geantwoord deur te sê, she answered me by saying, my sister, jy vra my nou die vraag, you asking me now this question, wat die polisie my al reeds gevra het, of which the police already asked me. Ek weet jy is 'n polisievrou, I know that you're a police woman, maar ek gaan nie weer die vrae beantwoord nie. But I'm not going to answer the question again. Vhiki leri nga hundza mudyondzisi wa Jocelyn u nyike vumbhoni byo mana wa Jocelyn Kelly u n'wi fonerile hi siku ra 23 ra Nyenyenyana a n'wi byela leswaku u kume riqingho kusuka eka n'wanuna wo huma etikweni ra le Nigeria a n'wi byela leswaku n'wana wakwe u le ndleleni yo evupela-dyambu bya tikonkulu Afrika. Khale ka muhehli wa kulobye loyi sweswi a nga mbhoni ya vachuchisi Laurentia Lombard u ringete ku basisa xitatimende xakwe leswi a swi kanetana loko a nyika vumbhoni ekhoto namuntlha. U tlhela a byela khoto leswaku Kelly I'm also a mother of 4 kids. I didn't know about the plan Bhutan Kelly had. I at a later stage overheard or did some eavesdropping about what she and Bhuta decided as to sell the child. But I tried to stop her, but she wouldn't listen to me. Today, my Lord, I would ask, make an appeal to whoever may have the child to bring the child back and that the child is still alive. Ku ya hi section 204 Lombard a nga ha sirheleriwa hi khoto tanihileswi a nga mbhoni ya vachuchisi. U byele khoto leswaku wa tisola eka xiave xakwe xa ku va n'wana a nyamalarile naswona a navela leswaku n'wana a vuya a hanya. U ta konisa vhiki leri taka hi Ravumbirhi. Malanguta mahungu ya Xitsonga ka SABC. Ofisi ya Mudende SASSA va ri vahori va Mudende va ta kota ku endla swikombelo swa ku cincela ka makarata lamantshwa ya muhlovo wa ntima endzhaku ka siku ra 20 n'hweti leyi. SASSA va ri va ta tiyisisa leswaku va pfuna vaaki hi xihatla.
Mulawurinkulu wa SASSA Nikki Mbengashi uri ku tlula gidi ra makhadi ya ntima se ya nyikiwile ka vahori va mudende kusukela Ndzhati N'waxemu. The 20th of March only means one thing. It means that the SASSA yellow gold card or gold card yellow card will no longer be working. We are pleading with all beneficiaries to please not attempt to use this card post the 20th of March to access their grant. Your account number does not change. Your grant will still go into your bank account, but the ability to access this bank account with a yellow card will cease as of the 20th of March. However, the 20th of March does not mean we are stopping to issue cards. Postbank and SASSA, well, in this case, Postbank in particular, will continue to issue cards even post the 20th of March. In fact, even at the end of March into April, we'll continue to issue cards. We will continue to increase the number of sites that we have nationally. Currently, we're sitting at over 320 sites nationally. We continue to add sites every day, and therefore we're pleading with beneficiaries to not stop coming through to come and get their card from the 20th. We will be continuing with the issuing of card into April and beyond that. Randi tielere loko epimanisiwa na dollar ya America, kambe ibe vukile loko epimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dollar 18 rand 11 cents, pound 23 rand 49 cents, euro in 19 rand 77 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE iri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,999 i ounce, platinum $998 i ounce, xava oil yimbisi i $70.88 hi mphongolo. Mudzaberi wa Bafana Hugo Broos u boheke ku tisa ku cinca eka xipano xakwe lexi nga ta ombana Lesotho eka ntlangu wa ku ringanela ku ya eka khapu ya misava ya 2026. Bafana va fikile Polokwane nhlikani wa namuntlha ku tilulamisela ntlangu wa vona na Lesotho erivaleni ra mitlangu ra Peter Mokaba hi Ravuntlhanu. Broos xipano xakwe va rhurheliwe eThe Ranch ehandle nyana ka doroba ra Polokwane. Endzhaku ka ntlangu lowu xipano xi ta ombana na Ivory Coast ku ya ombana eBenin hi Ravuntlhanu vhiki leri taka. Afrika-Dzonga ri le ka ntlawa wa C eka mitlangu yo ringanela ku ya eka khapu ya misava. Vani swipano swo fana na Rwanda, Benin, Nigeria, Zimbabwe na Lesotho va le ka xiyimo xa vumbirhi eka nkarhi wa sweswi kusuka eka mitlangu ya mune. Va hlule yimbirhi, va tlanga ku ringana na kan'we naswona va lahlekeriwa hi wun'we. Va ringana na Rwanda hi minkutlunya kambe va hundziwa hi tikolo. Swipano swa nkaye leswi nga ta rhangela mitlawa ya swona swi ta fikelela ku ya eka khapu ya misava eUSA, Mexico, Canada hi 2026. Broos u boheke ku cinca mutlangi wa le xikarhi wa Orlando Pirates Patrick Maswanganyi. Maswanganyi u vavisekile naswona a nga tlanganga tolo loko Buccaneers va hlula Masandawana hi tikolo timbirhi eka yin'we. Injury was Maswanganyi. I'm a little bit angry because we only knew it yesterday evening, and what I heard, Maswanganyi was already injured on Saturday, so he couldn't play yesterday. So that meant that we have to look for someone else for today. So first choice was Kwaiba from Shiba, but he is also injured on the knee. So therefore we have this guy here on the left side. Same thing, Lastabo, good performances with Polokwane, so also he deserves to be with us for that camp, and it's up to him also to be, or to make us happy with confirmation why we took him with the national team. Bafana va ta ombana na Lesotho hi Ravuntlhanu namadyambu va nga se ya hlangana na Benin hi Ravumbirhi wa vhiki leri taka. Itsitsi Baloyi wa mahungu ya SABC. Emakumu ya mahungu lama hi mikhomele mona eka siku ra namuntlha kasi maxelo ta landzela endzhaku ka mavhengele. Riperile.
ri perile a so xiyimo xa maxelo xi khomile yini eka madyambu namuntlha ku langutile mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana tiko hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo ku langutile mpfula leyi ta va kona hi languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga hi rela hi le KwaZulu-Natal nakona ku langutile mpfula kasi languta xifundzeninkulu xa le Free State timpfula ta veka ri kona kasi loko hi languta ka siku ra mundzuku kona timpfula ta ha languta ku yisa emahlweni 60% wa mpfula leyi nga languteriwa exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kasi ku ta va ku ri ni mapapa eka tindhawu to hambanahambana ta tiko kasi loko hi languta swilemukisi kusuka eka vavumbi maxelo ku langutile mpfula ya tilo hi languta xifundzeninkulu xa Gauteng xifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku katsa na le KwaZulu-Natal kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa North Rand kona nakona ku ha languteriwe tilo leri nga havaka kona kasi loko hi languta swilemukisi leswi hayisaka eka mahlweni u nga langutela ritswa loko hi languta exifundzeninkulu xa le Northern Cape kasi loko hi languta maxelo ku ri ma ta ma fambisa kwini loko hi languta ka swifundzankulu Gauteng ku languteriwe maxelo mo saseka kahle loko hi languta ndhawu to fana na Pitori ku ta ve karhi ku hole kahle loko hi languta Bringosprey ta ve ri kwalomu ka 20 loko hi languta Joni i ta ve ri kwalomu ka 20 hi languta xifundzankulu xa Limpopo u nga langutela maxelo mo saseka loko hi languta ndhawu to fana na Giyani ka Malamulela ku ta ve karhi ku hole kahle loko hi languta ndhawu ta le Musina kona ku ta ve karhi ku horile Thondo i ta ve ri ka 25 kasi loko ta Tsanini i ta ve ri kwalomu ka 26 hi languta xifundzankulu xa Mpumalanga u nga langutela maxelo ma kahle loko languta Skukuza i ta ve ri kwalomu ka 29 Bombela ta ve ri ka 24 kasi languta Maxixini yona ta ve ri ka 20 u languta Middelburg i ta ve ri kwalomu ka 22 languta xifundzankulu xa KwaZulu-Natal u nga langutela maxelo ma kahle loko languta Vryheid i ta ve kwalomu ka 24 Ulundi na yona ku ta ve karhi ku ri Richards Bay ta ve karhi Ladysmith i ta ve ri ka 24 hi languta xifundzankulu xa le Eastern kona nakona u nga langutela maxelo mo hola swinene u languta ndhawu ta fana Umthatha ku ta ve karhi ku horile Muletswana ku ta ve karhi ku horile Komani ta ve karhi ku horile ka loko ndhawu ta fana Greenet i ta ve famba kwalomu ka 28 kasi loko hi languta xifundzankulu xa le Western Cape kona nakona u nga langutela maxelo mo hisa loko u languta ndhawu ta fana Uthanto ku ta ve karhi ku horile George ku ta ve karhi ku horile 24 kasi loko u fana Leeudoringburg ku ta ve karhi ku hisa swinene kasi loko ta Glen Williams i ta ve kwalomu ka 36 kasi loko hi languta xifundzankulu xa Northern Cape kona u nga langutela maxelo mo saseka loko u fana to fana u Kimberley ku ta ve karhi ku horile Kurumana yona ta ve karhi ku horile Upington i ta ve karhi hisa hi 31 hi languta xifundzankulu xa le Free State u nga langutela maxelo ma kahle kambe ku ta ve karhi ku nghenela timpfula ku fana na layani loko languta Frankfurt ku ta ve karhi ku horile Sasolburg na ku ta ve karhi ku horile Bothaville i ta ve ri ka 27 languta xifundzankulu xa North West u nga langutela maxelo ma kahle loko languta Rustenburg ku ta ve famba ka 25 loko Potchefstroom na ta ve ka 25 Lydenburg ta ve famba ka kwalomu ka 24 kasi Mahikeng i ta ve ri kwalomu ka 25 kasi lawa a ku ri maxelo mi khomeliwana ka madyambu namuntlha ra perile